Kweli Monsieur le Pacificateur, tunachoka baba, utusaidie sana kabisa. Hii message ni yako Vital Kamerhe, le directeur wa cabinet ya Felix. Tunajua kama kuna akili sana kabisa. Hivi haviko vitu vituko tunakufundisha, ni juu unavijua baba. Jina yako inaenda fasi yote juu hii probleme ya 15 million. Na benye balikuwaka banakuchukia sai banapenda babi amplifier. Baba jikaze, haiko shinji tutakufundisha politike. Uko l'homme le plus intelligent parmi les hommes intelligents mu Congo. Kama mkono yako haiko imakuta, sujisafishe baba. Uzisafishe, unajua manjia zote zinunapita. Moneze enda hata mukure ya cassation kutradure balikuwa kize. Juu kama vraiment ni kweli baba, tunakujua mzuri sana, unapendaka watu bakupigi mikono, unapendaka ukue laine, unaona ukue hero, bitu ya vile. Hivi mkono yako ingi kwa muhimu makuta baba. Mimi najua kwanza ungipiganisha mpaka kabisa baba, watu wanakuwa traduire na justice. Lakini unanyamanza, inaanza tupatia madute. Na shi tunachoka na kuwa na kudefend na venye atujue. Juu inaonekana papa shie batu yote hapa ya este kwanza, unaona, na Banyabungo, shie Banyabungo en general, tuko batu benye tunakufanyaka priorite yetu, lakini weye unatufanyaka njo option, unatukuyaka tu wakati yenye uko mu mashida. Tukikumbuka zamani ulituleteaka Kabila, tukamupokea mzuri, kisha saa mulikoroganaka naye, basi mukakorogana, tuna comprendre ni politiki. Tulikia kuona tena mu 2011 sona zafanya makampanye zako, bati mubaya bikashindikana, au kupataka, ulikapotea tena ulikia turudiria tena hapa wena Felix. Unaona tulikuwa tuko na maespoire za mingi juu ya changement, lakini unaonekana uonjo kwa na tudribble, unakuwa kuna changer tukwake tunaongea malenje ya buchafu zinasukuliwa kama famille, tukwa tunaviongea baba, na wewe uache sasa kuwa na tuitilize, hata tutakuwa tunakuwa victime. Sasa hii batu biko banaimba hata kama tuko tunasema haiko wewe, mingi banasema balikonia huruma, lakini banakonia wivu juu kwa mtu wa SG na ukipe fasi ya Kavambi baba, haiko vile. Na shi utusaidie 15 million iko makuta ya mingi sana, shida ziko mingi sana mu est. Ona gisi batu biko banakulilia, banaanza kuchekea. Daniel Safu ule anaanza cheka yake yote, aseme Pacificateur mwenye kwabo nje biko banakata bicho batu bicho, Pacificateur nje kwabo koma viole baba. Ile 15 million uirudishe juu ungaliki rafiki ya Felix konenda dunia muzima iko naimba juu ya lutte contre la corruption. Ujikazo usikie kwa victime wa kwanza juu Felix anenea kusakrifie. Kama mikono yake nafungiwa kabisa, mapreve zinakuya baba, atakuacha kabisa juu ya kuonesha ke vraiment iko serie mu vyake binyeko nafanya. Changement itaanza kushie. Ulisikia discours yake, haiko sisi tunakupenda njoo tutakuwa tunakuambia verite. Inafaa tunakuwa tunakuambia verite. Hatutaendelea kukuwa na ku defendre. Wewe unaanza kimbililia kwa media loko, je ndebo na kudefendre, na unabakia kimya, useme kitu, peut-être unaogopa droit de vérité. Ukifatu jidefendre, RFI peut-être italete ingine ma information juu kitu moja baba. Na shia tuko biwerewere, tuko batu bituko na akili na tuna observe. Malgré ça moya fanatisme nanzaka tufanya ba idio, malgré ça moya nini tribalisme nanzaka tufanya ba idio, lakini tuko na akili na tunajua baba. RFI hizi jiangaje mu vitu vyenye haina mapreve, juu binajua kama ukiwaatake sana batakulipa kuharibisha jina yako. Unajua vile vyote. Sasa piganisha baba, ukishikaza jina yako inatoka saint, unajiinosante, tutashimama sasa mubarabara bien na kuambia dunia muzima mukome mtu wetu, mukome president wetu. Unaona, mimi naona nyamanza, ndio maana tunaanza pata madute za mingi. Ushikaze kabisa na shio tusaidia. Hautabakia kimya tuko tunapigana sona vitoka amo, wenje unaanza furahia maisha na familia yako. Na shi tuko tunateseka. Hakuna tabi uko natupigania yako. Tuko tunakuobserve, tuko viwerewere. Unaona, depuis mulipataka pouvoir, wewe ule kuangalia kwanza mzuri papa, tuambia nake kweli. Kuhangaika tuko tunaona wonjo konondo na perdre tu. Ulikuwa na lamuka ulikuwa peut-être na ensemble, unetoka mo, una retire signature, unaenda mukashi,
mukashe mule ulikuwa na primatire, wewe ule atuigisi bilikiaka kuwa na primatire unakosa, hauko mguvernema, unakia finire kukuwa juste mu administration ya president. Ndio mwenye unakuwa sasa, hauko mguvernema, tuliona guvernema ya Ilukamba, hauko ndani, hauko ni guverner. Leo na kesho bitu vinini badirika, unaona ile kuhangaika na haiko bien. Tunenzende tunadute sasa na maneno yetu tulikuwa tunasikia kama kwa kushanje, unaendaka kwa maendeleo yako wewe peki, afere ya 15 milioni ile na kuanguka hako, unashindwa kujidefendre. Shenje tuko tunakimbia tukusema aveuglement, banakonea mais atuone neno unajue kabisa. Maneno yenye mama Olivia alisema kashile franga ya kwanza sisi zilingiaka nyoka. Tunaenda tunadute Samuel ilikuwa kweli 15 milioni ujidefendre baba. Felix Tshisekedi yule anakosa vya kusema, nenda sema ilikuwa retro commission. Retro commission kwanza iko ilegale. Na hata kama ingekuwa legale baba, tuongee kwanza kweli, hata kama ilikuwa legale. We mtu mzima mwenye uko na salere, na muna gani tafuta commission mu vitu vitasaidia inchi? Nje tuko tunaangalia bitu vya unajua vitasaidia inchi. Namuna gani ile idea ya commission inaweza kuwa baba utuambi kweli nje tushimame mu barabara. Hapana kimbililia mu media lokale jibu kuseme wala bufe nini. Uko na akili pia biko vitu nina kufundisha. Uko mtu wa ma strategy. Unaona, hivi ya biko vitu vyenyewe tutakufundisha. Usipati ba enemy mafasi baba, tafuta sorti ya onere muibi upruve batu le contraire, au tangwa miezi wala 3 wala 2 jina yako iko nende na chafuka na kimia yako inatuonesha vraiment kama kuko kitu. Felix Tshisekedi angisema ta hakuna kitu. Uliona ma contradictions zenye ziko zinenda zinaku bana kukontredire mukila kitu. Yule alienda kutanana na ule mkubwa inspecteur kumwasiria assurance sécurité ki akona fanya kazi yake. Yeye ule nakuwa semeo ile ilikuwa kope. Donc kuko quelque chose, rudishe le makuta itusaidie, itujenge mabarabara, itengeneze mahopitali, na wazo kunaona mafoto zinazunguruka gisi watu biko banazala mubaya. Baba kuwa na huruma kwa basi hata sababu wengine ba politicien beba hata wakiiba banaibaka banajenga kwao. Asante. Merci. Hii ni kweli, na kama kweli inakuluma wale na luma vingine watu, ni fote ya kweli. Merci.